Iż-żgħażagħ għandhom iżommu f'moħħhom li l-aqwa politika biex tinbena soċjetà aħjar hija dik li tinvesti fl-edukazzjoni. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kien qiegħed jitkellem fil-ftuħ uffiċjali tal-IUSY Festival 2014. Joseph Muscat żied li huwa bl-edukazzjoni li wieħed jiġġieled il-faqar u joħloq l-impjiegi. Meta kien qiegħed jindirizza żgħażagħ soċjalisti u soċjal demokratiċi minn madwar id-dinja, il-Prim Ministru qal li ħafna kienu jaħsbu li huwa sabiħ li tkun parti minn partit soċjalista għaliex tkun tista' tinkiseb l-esperjenza politika għalkemm ħafna drabi mill-oppożizzjoni. Iżda llum din hija realtà li qiegħda tinbidel għaliex il-partiti soċjalisti qegħdin juru li jistgħu jirnexxu fil-gvern. We wanted to show that a progressive force could be not only fantastic in opposition in criticizing and saying what should be done, but could actually make things happen when in government without betraying our origins. Il-Prim Ministru tkellem dwar kif dan huwa evidenti f'Malta u spjega kif affarijiet li deru impossibbli għal 25 sena issa bdew ikunu implementati. Fost l-eżempji ta' dan kien hemm it-traħħis fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar kif sal-lum pajjiżna huwa l-uniku pajjiż li għandu programm sħiħ ta' Garanzija għaż-żgħażagħ. Dan anke jekk Malta huwa fost il-pajjiżi li għandhom l-inqas rata ta' nies mingħajr impjieg. Filwaqt li semma wkoll iċ-Child Care Centers b'xejn u drittijiet tal-minoranzi, il-Prim Ministru qal li din it-tip ta' ħidma għandha tkun il-bażi tal-forzi progressivi. Left-wing politics in a sensible manner works. It can be done. It can be implemented. And some people might think, oh, you did all this by borrowing yourself to debt. No way. We've actually managed to conform to the Maastricht criteria. We've put down our deficit while doing that. Is this a miracle? No. It's common sense. Good, progressive, common sense.